شكروني عدارا أمي توري ولا في ماشينين ذاكيني وني عدارا. ثورا هذه تعدين هذا هي غازدال سغاكوي ويني دنيغ. أما كون دنيغ أزول في اللون ثيكلت النظام إلا قاعدين ماذا قلا يتعدين الصوت تنمير تاع مر ولطاش إمي غد النظ ولا ذن كيني فاق غاس باللي اور ور يعني غاف تقفيلت نيغن يسيل يعني لو بوتون دو سون هي كثورا تكا غاف ثونديلتني يعني مدنيني ثونديلت ناغ تقفيلت إمي تقفيلت ذا والدي كان استعرفت منا مشان يلا ووال ثونديلت أشكون ووال قفل قفل الباب سي اون عرب من قارس قبيليت تقفيلت نزمر تسمي تقفيلت ان بوطون نتسدريت نوبلطون نقار ذا تقفيلت تساق تقفيلت الراديونا ماشا ولاكي يغال ذا قبيلي ماشا يلا ووال كمكانيس وزري غالا غمكي يعني وكذا سنت النظام نزمر هاد نهضر فلاس ماشا اول يقفل نا تقفلت يتشا اول يسبلع نا يمضل اولني ثونديلت نا ادنيني ثونديلت نا ثندلت ثندلت يعني ثقفلت نيسي ثورا شوكا إلا قاعدين مدينة ماذا قلا يتعدين يسيل لو سون يمين تكا ما كون دنيا تكا غير ثماوث ثونديلتينا نا ثقفلت نيو لا هي كان ثندل ثورا ثورا ن كنقارن نلديت اون لا اوفير إن غيد دينا ماذا قلا يتعدين يسيل نغ الصوت ما سامر ولطاش كيقار ذا شو ذا سنت النواسا سي كوا لو سوجي دوجوردي غريت دينا ذوك زوال وزري غير ما تتواليض ازول نسريد نواساكينيا راتي دينا ناد بلي ذا زول فراد دي مسلاين غاف غاف كورورن نغ إحشكولن ذوال غافي كورون غير شكولن وازدرن وهاث أكان ثيزلي تاوند ناوين غافا ياكيني إمي لان تزلاتين يوران ينازورن كان سليمان عزام كران ويا محمد حلمي نغ محمد حمو إلا ذا محمد حمو يوران تيزلاتين غاف يحشكولن ياكل دا سليمان عزم يورا غا يشنا غا في حشكولن دي تيشكي هكا من كفا اوال غاسنتلنا غاف فياكي او ندناوين نكون استماتنا في زليت غا في حشكولن إيه اما كون دنيا في زليت يورا سليمان عزام إيه اما كون دنيا سنتل الوساكي غازدالسا ديونو نادي يخدمو ديونو نادي يخدم غاف تمثال كيني غا نيخورورن غا حشكولن ادناوي فلاس on a développé ça fait un bon moment que je l'ai écrit ça mais malheureusement je l'ai diffusé au niveau de ma page Facebook nous a فلاس قلينا في فيسبوك وفيغ بلي كسيت لا ديريكسيون دو بوبليكاسيون de Facebook زيك لا لوبسيون ارتيكل تورا كسنت وزري غالا نقال فلا نقال يوث تقفيلت مقارنه ماكراذ نغي ماكراذن لي زارتيكل دينا في كوالي يتسرى ماكراذن يتساروغ فطاس تمثال يرناس قبايليت ما كون دنيا وغالا نوذا ذوك الكيمينو يعني ذوك لورديناتور وفيغت وماكراذني يوري خاص ولا شي ثورا في فيسبوك ذوك سطان امتيو يعني لو ريزو سوسيال ثورا وفيغت ذوك الكيمينو ناغ ذوك ضبسين قران دون لو ديسك دون مون ديسك دور ذوك ضبسين قران انو ما كون دنيا نتراجو هاديك من سواطاس يواكني غاد ظفرم اسنت النواساكيني اسنت النغاون ذوال غا في كورورن غي حشكولن
يرنا غاد نسفهم انسي ديكا ووال إيكورورن وان داغنت انسي ديكا ووال إحشكولن إيمين ذي سين يون يكاد سي تعرف ويض لاصليس ذا قبايلي ذا شو المعنى نسن إيسي إيه نتراجو ذوان يواكني هاديك شمام تنمير تاع عمر ولطاش إيمين يغدوري دينا تنيض بلي 5 sur 5 إيه إيسي لا ثاني تدوان كدي واتا تنمير ثنوان إيمين غدورا مدينة مين غد الرام بلي الصوت نغيسيل يثدو أكن إيواثا ذا شو نظن نتراجو غاديك شمم سواطاس إمي غتواليغ بلي كتشمن تفغن وزري غالا يعني وكذا كيني كتشمن تفغن يبان بليك يعني ثروس تلومو غير محسوبة تلومو غير شكون الدنيا تبدل القوم نتورا يدا ذوك زابوق ذوك حمال نتورا ذوك كواسيف نتورا ما نزمر هاد الدنيا هكا سي اون ميتافور اما كون دنيا ماشي ذا كاع يحملون هاد نادين يحملون هاد سعون هكا كي الحير هادي سين نتي لوفا هادي سين نتي مسال هادي سين نتو سنيوين هادي سين نطست تمثال كوين يشدن إذ السماتون لا كولتور جينيرال ذايمي يعني خاصني زمر غاثيد مثلا أدفك غامديا كان كاكيدا مشطوح زيك إمذانن سننا طاس تمثال سننا طاس تمثال يعني برا نو غرباز برا محسوب برا نلاكل إيمين ثاموسني تتزال يونيفرسالمون ستمغار داديث ستمغار كيتقالوا ستمغراديث سيتادير بار لونيفرساليتي ثاموسني زمرت استفض عندي هوا الساكيني توغال يمدانن صار ريسك غا رزات يزمر حاله هذا خاصنا طاس نتمثال راه خاصنا قمذان ماذا لا ولاش يعني إذا لسه ماتو لا كولتور جينيرال ماذا لا وتسدو يا راه ما كاين تسدو زيك يزمر الحالة ذوالنا يمدان هذا خاصا دي ثموسني هذه سنين كان ثينا هاثنو غرباز يرنا ثينا نو غرباز ويذي مستفكا ويذي كصاوضن هذا الدمن تموسنياكين وغرباز مايلا تاموسني نظن الا انا خاطر ماشي كان اشكون ماشي كان تاموسني نو غرباز قلان لا تموسني وين النظام فران نو غرباز دايما دني محسوب يمذا ناكي ود نطفرارا في مسالي نتساوي بامذيا مثلا كاينين لان وياه يدي يخدم السريدات سوازنسن ماشا ما كني محسوب يغاشي مكاثي دمثيا ثورا مكاثي في كغامذيا إمذانا ماشي الكل بيان سور جينيراليز با تاع غير كي إمذانا محسوب كيف كيفيتان ماشا ما كدنيا إلا ومور مقرن يرنا مقر ذاكن منقر ثما وثمذيا تيزلاثين ما إلا دنفكوال أدنوا مذيا في تزلاثين أدنيني سنن كان معتوب أساقي إمذن واساقي ذي المزيان دوار كان ذينا معتوب كان أما ماشي معتوب كان يقلان سمار ما تيسين ميشناين النظام يسعى نزال ذا يدني بليك ما يلي ولا نتاويد سريدة ثكاكي غاف موسني غاف يحريش يران مدن ذي الريف أين يكشمنتي من مدن مران غاين يطفنتي من مدن مران ذاين لان كان نتي لاوث واساكي أين نظن رانت ذي الريف نتا غنشتاقيني ويسنرنا يا ذي ثموسني يومذان هذه قار كان غفاينا كني لاني ميرني كان من بعد يسينا كاين هذه يزكر في مثال النظام غادي في مانيس ويكمل ويسمي ذارا هذه في مانيس ويسمي ذارا نو يكمل لا il n'est pas complet نتا ياكيني سي اون كونستركسيون
de la philosophie de la vie des gens, des individus. Il va construire sa philosophie de la vie, sa philosophie du monde, pour avoir ce qu'on appelle une vision globale. ماشي une vision restreinte étroite فين يفيقن يتولي كان يوت الحاجه يقيم كان لينا يقور كان لينا يزمر راه ومن بعد هذه في ماني تزكو يزمر راه هذه السين تمثال النظام اذا نشتاقي ثورا يدبوي غاولا المعنى غافا نشتاقي نتراجو ذوين يوكني غاديك شمم غار تسكايا نسريد نواساكي على الصالون دو لا تيماتيك دوجوردي يوكن ادني سريد كيني ما إلا دروس يدون وشكغارا في ديا وشكغارا في ديا اشكو ما إلا دروس سا سير ريان دونك إلا دير لينا تصني مثلا يوكني هذ فرصن تاونيت ذي كوين رادني شكون اسنت الوساقه ما كونتي دنيغ ثناقيت ذو نذي غا في إيخورورن يعني le témoignage et la recherche sur les sorcelleries et les sortilèges qui existent dans les sociétés humaines de l'humanité. ماشي كان لا غورنا دي تمور القبايل نغ دي تمور تفركا تفركا وقفانا تفركا بودا l'Afrique noire. Et il existe aussi en Occident, même en Europe. Par exemple, l'époque du 18e, 17e, 16e siècle, il existe ce genre de pratique dans les sociétés occidentales. Il y a même à un moment donné une loi qui interdise. Alors qu'avant, il y a même des appels pour ces sorciers-là, des alchimistes, سوى الناس يجليذن لروا à un moment donné en Occident. Et c'était aussi produit même dans notre époque moderne. Je peux vous citer un personnage qui a fait appel, il n'y a pas qu'un seul d'ailleurs, qui a fait appel à ces personnes-là qui font des pratiques de sorcellerie. Ça existe jusqu'à nos jours. ماشي كان كدنيغ ذي غورنا غيتموت القبايل نغ عندنا نظن عندنا ويا كوفايا كيني هاد نسفهم هاد نسكزيه وكاف تمسالاكي إيه نتراجو دول يوكني اد تشارم ثاسيا يعني vous remplissez la salle pour qu'on commencera par la suite à développer cette thématique يعني كن ان سفتين ما ويثون ان سفتين ديفلوبي ما ويثون اسنتل نواساكي ماشي زريغ بلي يعني ما ويثون هو كي فيسبوك هو كي يسريد اللايف les gens sont en mouvement permanent ما كدنيا كتمنت فغن كتمنت فغن ويفكا سازالي تمثال وان وسيفكرا وان يسعى الحير لا كوريوزيتي لا فولونتي هذه يفهم تمثال ويض استقاري معنا نشتاقي كل يوم امي معنا ما كادنا نكوني نقارد نشتاقي بور ديفلوبي لا كولتور جينيرال يوكني انستي إذ السماتو يعني لا كولتور جينيرال اي مثلا ندغا اما كادنيغ يال ثيكلت يال السريد قراثي دنكيني السريد ذاكي يديغ تيغثيد تقبايليت السياغر ذاكي السكشام غاز طاروميت نعطا فرانسيس ماذاك لا ولا بلي كلان ووالن عندها إمذن وروغنا راه ثانو ميسل ناسن وتنسينا لها نغروغنا راه نغتسونتن هي أما كادنيغ سريدات إيد سياغ السريدات إي القبايل نغ إي دزايريين ماشي إي جزائريين إلا قد تفهمها بلي إلا وميرز ير ودزايري أكدو جزائري ماشي كيف الجزائري نيغد ميس الجزائر بالذات ثماناخ لا كابيتال ماشي ذا غانت الجزائري ذا قبايلي ذا شاوي ذا مزافي ذا مشا يعني تواريغ ذا ورقلي ذا شنوي نتفزا يعني نتيبازا
نغ نبليدا اشكون الجزائريين ثلان الدولة الجزائر مقبل فين للجزائر فين الدولة الجزائر تين يسبد نغ تسبد ثقيل ذا نغ تزمالت لا ديناستي تزمالت لا ديناستي دي جيريد يعني فوق الروينس جيري بن مناد نا جيري ومناد غير القرن ويس 9 للقرن ويس 10 اونتر النافيام و لو 10 سيكل يجيري ناكيني وارثند ثقل ذنسن غا لي ميرينيد ياك لي حفصيد وسي خاصو لما لي حفصيد ذا غانت ثوارثد غورسن يوث نتقلدان نظن يوث نتسمالت النظام ومقارن لحمديين يلان طفن ثمن ثنسن نفقايث يجيريين ثقلدان نيجيريين ثقلدان يدي وارثن غا لي ميرينيد ياكل لي حفصيد اما كون دنيا ذويكي مقارن إدزيريين يعني ذي نصليين ذي جديون نتمور ثاقي مقارن الجزائر ثماناغ نهار الجزائر سلكماليس ماشي ميدنيا الجزائر ثماناغ ثشوك أشيمين أشكو ذي مزيغني الجزائريين كي دغا ماشي ميد الجزائريين ماشي ذي مزيغن الجزائريين ذويذ يدسنو الفان فرنسا الجزائريين سي لا فابريك دو كولونياليزم فرونسي شكون الجزائريين كي تسخرض كيسن عربن وكادي تراني منسن عربن لي زينات qui sont arabisés en premier lieu à l'arrivée de l'invasion arabo-islamique au 7e siècle jusqu'à par la suite au 11e siècle. Donc il y a un contact il a وسع il a مجر مسميجرن وعرفنا ذو جدود ذي دوفان الزاتسن ذي أذغان ذي قسواحل نغ ذي تنظروف ذي الصحراء ويكذا كذ ويذو منقار إزناثن والسنة عدن لن ويذي دي سوترن la signification. J'ai demandé d'ailleurs, j'ai posé la question pour qu'il m'explique d'où vient le mot iznesen, mais il n'a pas donné la personne à qui j'ai demandé. Je ne donnerai pas l'explication aujourd'hui, c'est pas la thématique. La signification, qu'est-ce que signifie Zinnath, un peu une appellation altérée, mais ouais, altérée, il y a les altérations phonétiques. أما ديني أثغبرين أكينين الملاح أكينين جمزح c'est ce qu'on appelle l'altération phonétique. أما أكينين أقجون أكينين أقزح c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les altérations phonétiques. Iznathen, c'est le remplacement d'un phonème par un autre. Je donne un exemple très simple. قوينات اسمي ستورا والدي ويدا المولودات معمر في غاري موشا غالي تواريق أولا الزول ديك شكوا سنين 70 أولا الزول كيني هي ذكس اون التيراسيون فونيتيك إذا نقار لالتيراسيون يعني أمثتي نسكي أمبدل نغمثتي نغقلب نوسكيل غفايض أن رسكيل غفايض يتيلي ديال ثمناضين تياض ذي إثمازغا كنمثلا يهي غوالا الزول غاري موشا ماشي الزول يقارن قارن هول يهلن يقارن هول ذي لو ها ني موشا يتوغال الزا غار القبايليت ذي القبايل زي من أهول يتوغال ذي ثمور القبايل الزول سي لا ميم شوز إقلان ذاغنت أما غاري شاويين غار قبايليت أما غاري مزافيين غار قبايليت aussi. Il y a ce qu'on appelle les altérations phonétiques. Ça c'est dans le domaine de la linguistique. ذين يشد يرزان أحريش ثاغولت le domaine نتسنيلس la linguistique.
ذي منقر لي زالتيراسيون فونيتيك إما دينيض أمذيان غير إمزافيين دينيض سقبالي تدنيني إيغني لو سيال مي أريم زافيين قرن أجنة يا يغارد جا ولام سي سكون ابل لي زالتيراسيون فونيتيك ماشا انا مكن ووال ويبدل راه انا مكن ووال اجنا سي لو سيال يغني سي لو سيال اجنا تمزابيت ذيغني يغني سقبالي ذيغني لو سونس n'a pas changé. Ça existe à travers toutes les variantes amazigh, ama tamashar, tama tamzaf, tama taqbayli, tama tchachawi, tama tchnouit, ama tchlhith, artigra dit ferkouga famra, là ce qu'on appelle les altérations phonétiques. Voilà, ce n'est pas la question. Beaucoup de personnes se confondent, fait de la confusion, comme quoi il y a plusieurs langues amazigh, nanana. Il n'y a pas plusieurs langues amazigh, il y a des variantes. Et les variantes ne changent pas de sens d'une région à une autre. Ce qu'on appelle pour faire une langue standard, ce qu'on appelle la standardisation de la langue. Donc, il mérite دوكل تمسلايت الدلال تمسلايت راه يتواسقدشن دي تنضبلت امذيا une langue de l'administration. إلا قد نسقداش يوث نتوثلايث مرة ذي تفركوغفا ce qu'on appelle la langue de l'administration, ce qu'on appelle aussi la langue standard. La langue standard c'est que اشي مين عاثيلي la langue standard إيواكني ويتيلارا الغلاظ ذي القلق ذي شينس نغض ذوك سمرسينس لومبلوا اسمرس سي لومبلوا إماران سمراس ثمسلايث خاطر إما تكشم دي تنضبلت إلا تنضبلت التيلي توثلايث زديهن التيلي توثلايث يوث التيلي توثلايث إما رارو غانشيك بونكار وإلا قارا غادي يلي تمسلايث مخروضن غي مزروان مرة ماشي اثاروغ تمسلايث امذيا تشاويث الا قد خدم غان ان شانك بونكار استقباليت الا قد خدم غان شاك بونكار استمزافت. Non, il a catégorisé ce qu'on appelle la langue standard, qui est la langue spécifiquement pour l'administration, tout ce qui est la gestion en général. Voilà, la gestion en général, c'est-à-dire la langue des institutions. Voilà à peu près pourquoi j'ai dit que awal iznasen yakud wawal iznathen, que j'appelle moi iznathen, c'est le même mot, mais il y a ce qu'on appelle une altération phonétique. Voilà, pour ne pas aller trop loin dans le domaine de la linguistique, et on va se lever dans ce lieu, mais ماشي ذا حريش ماشي ذا سنت النواساقين أين راه تيدنر ذا سنت البوساقيا ما كون تيدنيا ذا سنت المنقرض نويا والغا في حشكولن نغي كورورن يرنا أدن السكزين أدن نسفهم أد نسفهم ذا شو إذا ناميك نوالناكي إيه ما كون دنيا عقلا كون تبدأ تشاتشارم د ثاسيا vous commencez à rentrer dans la salle j'espère que vous serez content de savoir beaucoup plus sur ce sujet تظلم تاسن تمثال غاف وسنت الوساقي غير منقار يحشكولن نغ يخورورن إيه أما كون دنيا أما قرا ذاكيني لارتيكل أما قرا سي لارتيكل أما قرا ذاكي تناقي في خدمة ذو نادي غا في خورورن غا يحشكولن donc vous allez apprendre voir même certains témoignages vous allez voir certains témoignages de ce qui s'est produit réellement ذايني قدرانا كذي في اللوث يرنا ما تشيزي ثورة ذق ثلثة جذين لما يويذون ثلثة جذين لا ين ما كون دنيا تفغن كتشمن يمذانان في كوالي تصبون ومور ذقون في كوالي تالي ومور وزري على شيمين كتشمن تفغن هذه لي كتشمن تفغن هذا دير سي لاضي لا تشارم تسقى ما كدنيا غدغر ونيثن يعني لي كومونتير إد تسالو مدينة أو نيغ ثيكلت النظام أزول في اللون وإذا كويد يوسال نار ذاكي وإذا كويد يكشمن غار السيا لاصال
يوكني غاد الدوم يدنا دوك سنتلاكين إدنيا أساكي غفونا دين يخدمها خاصني ديك السكواسني 2014 2014 إديلا 2018 2018 إد غير أنا ذي غا في خرور إيه سي العضلة تشار مثاشيها أما كون دنيغ أدغرا كرا نيونيث ننون داكيني. Et nous recevons 5 donc le son c'est bon. Les gens s'intéressent qu'à la bouffe. Ouais, mais bon. ماشي على كان تورا نكونوا إلا قرا أنجم لكم الدن لانويذي الماكلة حملن ويض حملنا النظام كل يوم دا شو يحمل يعني وزمر ضرا تصعودك مدن هذا حملنا كيوث الحاجة ثقي يواكن كان كدر مسانا ثمسيوت مسا سي مدام ثمسيوت سي مادموزيل مس سي مسيو فوالا ثمسيوت ثميلة مادموزيل ومدام ثمسيوت مسا ثميلة اللي الزول في اللام يتزورها مدينة ثلمير تيني ميمي تكشم الله غار تلاقينا ما إلا تقشيشنا تمطوث ثلمير تينم ميد اللي ضيدنا ثلمير تينيك إلاق أزرا خاطر وكيدو غورن فيسبوك لان ويدي تسميني منسن نثني دير كازنا ذرش تسميني منسن سيسم تقشيشنا تمطوث وزري غارا شيمي اشتكي دو قرام قران يا مونك دو سيريو امر ولطاش زول في اللايك تيكلت النظام تنض tu as raison les gens s'intéressent à tout sauf à l'essentiel aka merci pour tes recherches que je trouve très pertinentes et surtout intéressantes تنمرتيك اطاس تنمرتينيك ولا ذاك الشيمي تيقر تماوتي وياكيا alors ريوليت النظام بون مورا مقران ذا الزولا كوين نزول في اللوان ثامور في القبايل وزري غالا نوا الزول كما الزول في اللاك إيه ما كون دنيا تفغن كتشمن دي سري ذاكينيا بالك لان ويدي تلدين لان ويدا هاثي لان كثورا سي سوالنا كيمو فوس ما نزمر هاد نسواكيا تافض يسخن تشديس يوالا ديمو قريد ذا سنتل ياوثي عدا بالك ذا نشتني يفين توالي يتالي تصبو ومور نوان ملا نوي ذا كون دنيا ثورا كل يونا ميك إلا يونا تافض يمو قرد سري ذاكي اللي يغل حالي إلا قبريد يثدو قبريد إلا وايض إلا ذي القهوة لا هضر انو يزميرها ويسعرها الوقت ذي سل كل يونا ميك إلا وايض يستي منسي إلا وايض ثوري ديكشم إلا وايض يروح ثورا غادي يخدم ذكيض كل يونا ميك ثورا نتسلمو يرا ذيك سن كل يونا ميك ماشا نكوني نسالم كان ديلين سواطاس ذاكيني يوكني أظفرصن دي سري ذاكي نواساكي ولما ذي سري ذي لان ذي فيسبوك ماشي ذي يوتيوب ثين نظام زمراد نيني أهاث زري غالا زمراد نيني أهاث سريد هذا ديالي هذا يقيم يوكني غثوالين مدن سكوساني دي ثدون من الميستوفان نزمر ثنج وزري غلط ولا دواليغ أمي إيه ثيكلت النظام ترجو ذقون يوكني أد كشمم غار ثسيا غار ثسيا نسريد أما كون دنيغ ماذا قلا اور لنا رانا طاس مدن ذي سري ذاكينيا اور شكغارا أثيدني ما إلا ولاش أطاس مدن ما إلا ولاش أطاس مدن اور شكغارا أثيديا سري ذاكي غافو سنتلاكي أراد ناوي مسا وإذا بغانا تزورو الناس نتل إلا قد والين أضروحنا البروفينو أدوالين دينا يوراد دينا وفيزار أزول أسنتل إكورورن نغيح شكولن أول غفي كورورن نغيح شكولن ذكرى نشنا غفايا أما كون دنيا أسنتل نواساكين غفي كورورن نغيح شكولن في سنة النظام أدناوي في زليت ناغسن هذ
إدي تاوين دغا غافاياكي تيزلاتين يوران إنازورن النوع تقبايليت أكان ويد يوران غافيح شكولن ويد يوران فيح شكولن إلا أحمد حمو يوران فلاس داغن إلا داغن سليمان عزم إيقوران داغن إيقشنان داغن غا فوسنتلاقي غراد ناوين أساقي غاسنتل غا في كورورن يحشكولن إيه ما كان لنا نتراجو ذوون يوكني اد تشرم ثاسيا pour remplir la salle et pour commencer notre direct ماذا قلنا ولاش اطاس مدان وشكغارا افيدني اشكون ونزميرارا ادني سريد 4 مدن كان نغ 3 مدن كان نغي ونمذن كان نغ 5 كان نغ 6 كان خاصو لما يليون سوازاليس زمرنا دوغالنا سنيضان ماذا قلو في دنقارا الساقي زمرن وقاذي لنا كثورة ذاكي زمرنا دوغالنا سنيضان أديلين يوكنا الظن ذا شو المعنى ذا شو نمك يحشكو لناكي ذا شو ثان أطاس تمثال راد نسفهم ذيك سان إمين ديون وسنتل سوازاليس et vous allez apprendre des choses très intéressantes. Ça, j'en suis sûr de moi-même, de ce que je veux vous transmettre ici dans ce live. أما كون دنيغ يخورور ناقيني نغيحشكول ناقيني خاصو لما من بعد نسفهم أول ناقين أنا مكنسن إيسين أول حشكول أول كورور on va l'expliquer d'une manière scientifique, c'est-à-dire telle que a été expliquée par la linguistique. Ensuite, nous allons aussi donner des exemples de ces pratiques qui existent pas uniquement en Kabylie ou en Algérie, et il existe partout dans le monde, pas uniquement en Algérie ou en Kabylie ou en Afrique, même en Occident existe, et jusqu'à où même les présidents de la République de certains pays ont fait recours à ces procédés, à ces pratiques de sorcellerie pour gagner les élections, etc. Voire même beaucoup d'autres personnes fait appel à ces personnages qui connaissent ces procédés, les procédés de sorcellerie, et certaines pour leur commerce, pour leurs problèmes, etc. Mais comme je viens de dire, c'est que ces procédés, ces pratiques, hein, يعني فينا هنا كينيا ماشي كان لا غورن غير لانت وكذوك مضال دي الموند اونتيي لانت استخدامنتن يمذنن pour être clair avec vous, hein, parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est l'Afrique uniquement ou vient de l'Afrique ce genre de pratique, hein. Ce n'est pas de l'Afrique uniquement, c'est dans le monde entier, ça existe dans le monde entier. Mais c'est vrai que la sorcellerie, d'abord, c'est des pratiques dangereuses, c'est la magie noire, et d'autres choses qui sont très dangereuses d'ailleurs, et à un moment donné, ont été condamnés par des procès. Les personnages ont été condamnés à un moment donné par des procès au niveau du tribunal. Et voilà, donc, mais à un moment donné, hein, j'ai dit bien à un moment donné dans le passé, hein,
أما دي l'Europe l'un les condamnations qui ont été faites مثلا نغر أمزروي أمذيا أمزروي فرنسا أمزروي لابولون أمزروي نتموريغيني ما يوازو نمرو l'Europe l'Est d'Europe l'Europe de l'Est إلا ويا غيني ضرانتد تمثال أنذا ont été condamnés par des tribunaux. En France, il y a certains même rois ont fait recours à ces personnages qui font ces pratiques. Et jusqu'à présent, de notre époque, on va vous révéler certaines aussi personnalités politiques qui ont fait recours dans notre époque à ces personnages qui pratiquent ces sorcelleries. يعني يخدمن يحشكوا لنا كي هي ما كندني تفهم تكتمم يتالي يتصبوا يتالي يتذر ومور نون يعني le nombre de personnes actuellement sur le live يتالي يتصبوا وزري على شيمين voilà donc je ne sais pas si je peux le faire aujourd'hui نغا تذكر غيواس النظام شكون ما إلا ولاش عطاسني مدانا ça sert à rien que je fasse ce live non سري داكينيا وشكالا غادي تخدم ما إلا ولاش عطاس يدون شكون que je ne peux pas parler ici pour rien. Il faut que les gens restent sur le live, sinon moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas parler à كوميشني مثلا ما يواثون خاصو لما يليون سوزاليس فوالا يتسالي امور نون يتصبوا يتسالي امور نون يتصبوا وزري غرا اشيمي ما يلاتي كوال لاني مثلا لان سريدات يتشمغور سواطاس السريد تيكوال اديلين 20 ومن بعد دينا دي صوب 12 اديلين 30 دينا دي ولا 18 10 5 3 4 je peux pas faire un direct sur ces thématiques voilà donc je peux pas يعني كي نزمرها محسوبه ثلاث صد المغرب مثلا نغا ذوق معي مثلا ماشا كادنيغ سريد بوساكيني جو لي دوني غرس ازول مقبل داك ممار السريد غرس ازول لو تيتر اسنتل يفورورن نغا هات وكادي ديتوالين دا كادو نسينا تقباليت ما كادنيغ il faut que je précise ici ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas la langue kabyle n'ont rien à faire ici. Moi je m'adresse pas en tout cas à des gens non kabyles ici. Voilà, tout simplement, il faut que je sois clair je ne m'adresse pas à des personnes non kabyles ici. Voilà, il faut que je sois clair avec vous. En toute honnêteté, mes lives en général ne s'adressent pas aux autres, ils s'adressent uniquement aux Kabyles. Et d'une manière générale aux Amazirs. Et non aux Machiouia. Voilà, Machiouia, pas aux autres. Voilà, باش نمسفهم خاطر كيني ماشي دي روح يونر ذاكيا ديني سير فو بلي traduisez-moi ce que vous dites وهذا كيني parler en français وهذا كيني parler en arabe s'il vous plaît je comprends rien etc. Ben, il faut que je précise pour tout ce monde là moi je m'adresse aux Kabyles ici ceux qui ne sont pas Kabyles c'est très simple il y a un bouton zapper aller ailleurs parce que ce sujet ne concerne pas les autres. Il concerne que la communauté kabyle. Il concerne uniquement le peuple kabyle. Il ne concerne pas d'autres.
Voilà, pour être clair avec vous. إن إذ ما تنتيش تماثين أوفانا ربي دغا غدارو مدينة ما ستقبايلي زعما غدارو مدينة دا غتينيم أنوا كون ويا يا ليون إلا قد يرو دينا ماذا قبايلي نتسان أو ماشي ذا قبايلي أشكو إلا قد زرغا كي جي أفير ici. Pour une simple raison, c'est que cette thématique est très importante et très intéressante et dont l'intérêt يعني ذق النفع ذي الصلاح ذي الفايدة من القبائل ماشي ذي نوياض. أشيمي أشكون إلا قاسي دنيني pour expliquer un peu l'introduction que je venais j'ai venu d'expliquer, c'est que يعني أسنتلاقيني يعني غافي خرورن غيحشكولن يدور طاس تيمتي تقبايليت ذايمين يري غافي ديا يدور طاس تيمتي تقبايليت أشكون محسوب ما هو يثوان كواكني تبدل العقلية تبدل الرزانة العقلية الرزانة شكون العقلية لمو عقل il vient de l'arabe استقبالي تقارناس الرزانة الرزانة محسوب ذي العقلية أمكي ترزين أمكي يرزن يون ما في نظام أمكي يرزن يون محسوب يا أمكي يتعقل يون فوالا شو كان واللي تعقل تعرف il vient du mot العقل vous voyez donc ما نسقدش إيه ماذا قلنا نسقدش أول الرزانة il s'agit de العقلية باش ترزين يون تمثال إيه أما كون دنيا يدور الطاس سنتلافادنا وساقين يدور الطاس تمتي تقبايليث دايمي يبغي غادي ينيغ محسوب سي ان سوجي تري بروفون ذا سنتل القاين ذا سنتل ومرا نفكو ذم والسنان يعني on va l'aborder mais ouais, on va l'aborder d'une manière scientifique pas uniquement d'une manière culturelle qu'on appelle les pratiques d'une société dans le domaine de la culture en général قيد السينس ذا شو تخدم ذا شو تسعى العوايد ذا شو تسعى ذا نساين ذا شو تسعى السمراسيت دي ثمتي لي براتيك سوسيال ما يوثون ذو تاس تمثال نيضني شودن غير وياكي ذا نشتاقياك مراد نزين سوال dont on va faire le tour de la question mais ويثون دايمي يعني نناد بلي كسنتلاقيني ذا سنتل يسعان أزال أشكون ذيونو سنتل يضر ثمتي داغن يضر ثمتي il a entravé la société dégradé la société c'est très important de le dire parce que autour de ça il y a des drames familiaux des drames locaux je peux y aller même زمر أضروح غالما أدنيني لا تخسارين سوياكي نظران تخسارين تسرتيت ماشي كان تخسارين تسرتيت c'est des drames politiques qui sont d'origine de ces pratiques parce que ما كاثي الدنيا سقلينا أكيد نبذر تشكي il y a même des présidents de républiques dans le monde, je parle de monde, pas uniquement de chez nous, de la Kabylie, mais il y a aussi en Algérie qui font appel, des hommes politiques qui font appel à ces personnages qui pratiquent ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que c'est un sujet profond, c'est un sujet important,
ذا سنتل القاين ذا سنتل يسعى نزال دايما يدني بغي غادي لينا طاس مدن راه يتسكيني وكني اد سفايدين ذوك وين راه دنيني ذوك سنتل نواساكي اين منقار ثناقيث يخدم غنكيني ثناقيث ذو نادي غا في كرور يعني غا في حشكول فوالا. موس شعبان فما كاين لا شو كزير كاين لا شو دنير machin كاين je me limite pas uniquement à une question de diffuser un live. Je regarde aussi l'intérêt du sujet et aussi quelles sont les conséquences qu'il va produire dans la société. Donc moi, je ne fais pas les choses à moitié, si vous voulez. Je ne fais pas les choses à moitié pour une simple raison, c'est que mais vous voyez qu'il y a le domaine de la pédagogie, il y a le domaine de l'anthropologie, il y a le domaine de psychologie, il y a le domaine politique, il y a le domaine sociologique et culturel à lesquels je pense, hein, à lesquels je pense, et je pense même vous faisiez la même chose vous aussi, vous tous, c'est que نكيني وين يتميزن يوكني وتسوي غير المضرة يثمتيهم ما ولا باللي par exemple, je donne un exemple, c'est que la société d'aujourd'hui, hein, la société d'aujourd'hui, elle est fragile. Moi, je suis conscient de la société d'aujourd'hui qu'elle était fragile. Moi, je parle de la société kabyle, hein, je ne parle pas يعني ولا غاين النظام لمعنى تمسليها غا ثمتينا ثمتينا ماشي ثمتين زيك ثمتين زيك il est solide du point de vue mental, hein, du point de vue تقبيليت, hein, du point de vue de la rationalité يعني تمسليها سيلينا الرزانه ثمتين زيك تقبيليت ثرزن الساقي غرزانه تخص يا مداكل اموس الشعبان غرزانه تخص اين ردنيني ذاكيني يزمر اش ميدني غاكا اين ردنيني ذاكيني يزمر ادياوي المضره ماشي ذي الوقامه دايما الدنيا بالليك في كوال الا غنميز سواطاس ما ينفع وينك نادي اديلين ردني نغ اذي ضور ولا ترميك شكون ماشي منا يهضرن كان اهضر كان بلا ما يزرى ذا شو المعنى وين ديقار نغ ذا شو سنرايوين امذان وين كني ديقار ولا ترميك يمكن ماشي وين يعني يخدمني سنتال اهضر كان دغا attention, les dégâts qui se produisent actuellement dans la société, à travers tous les domaines concernant cette société, suite à cette ignorance de beaucoup de personnes qui diffusent de l'intox, pour ne pas dire des informations, parce que ce ne sont pas des informations. Mais malheureusement, ils ignorent complètement les conséquences qui vont se traduire par ces propos dans la société. Vous voyez à peu près, c'est très très important de tenir ça comme argument important, comme élément important. Vous voyez à peu près. لنشتاقي تقرا باللي يعني ثورون زميرة نحبس هياكي لنشتاقي ضغاني دي تساوين تيكوال تيواغيين دي ثمتيين نمضال ندونيث مرة أشكون هضرغد مسلاي غدو ساني عدان نيغد باللي لي ميديا كي بواساكيني إلا واندا زمر ديني أين كني دقارن يطورو غطاس إلا واندا يطورو إلا واندو دي تسوارا أين يلهان ولا مثورة هامي تقرا مي ونزمير راه تنحبس ونزمير راه تنحبس قارنك ثارصا سميت فاغدي تخنفوش تنقحل تزمر راه تيدردر فيرا دوغال محسوب
الوجه ما يفغ ولاش تغالي نردفير دايمي وندنيغ باللي أكن يقار يوسف بجاوي أثيدي سمكتي ولدي الخير أكن قارنا كني إنيك لن لهضور لن لهضور يقنقن أما رصاص السيف لن لهضور يسكرن أم شرب ذا الكيف. Il y a un autre philosophe qui a dit aussi qu'il faut se méfier des mots. Un autre, il dit le pouvoir des mots. Vous voyez à peu près. Donc, beaucoup de gens, sans savoir les conséquences qui vont se traduire dans la société, dans l'oreille des gens. Donc, moi, je fais tout le temps, en permanence, la prudence. Je fais très attention à ce que je produis parce qu'il faut réfléchir comment il va comprendre l'auditeur. Vous voyez, أمكارا يجزي تمثالتني نغاوالني غارستيني ذا شو لا يضرون يدس بينك ناستيني أمكارا يجزي comment il va le comprendre. Voyez, أمكارا يفهم. Voyez tout la mise. C'est des choses qui c'est vrai que ne le relèvent pas de tout le monde. Aujourd'hui, hein, وما زيك مدن سي ثمزي فذا فهمن فذا لمذن ils apprennent la langue, le sens de la langue, le sens éthique, pour ne pas dire moral, hein, le sens éthique de la langue. Le sens éthique de la langue, أمكارا يترزينا مدن أواليس دايما إلان دغا المنقارين زان ذي تقبايليت لي بروفيرب أشكو لي بروفيرب باقي تساسن ذي كواياكي وندقار غاكا ذي الرزانة نتقبايليت ذي الرزانة نتقبايليت محسوب ما دينا ذو قوالا مذيان ذي كينزين إلاني تقبايل دينا ذا إلسي تحاوليثنت أقرو يتساغيثنت باوا إنزيا كيس وزاليس مقار نغا كيني كي قارنا كني ثورا إلسازيذان يتتسدع إلسازيذان يتتسدع voilà إلسازيذان يتتسدع c'est du marketing au sens propre du terme ما إلا أوليك يرزن أوليك زيد أك حمل مدن أك قدر مدن أك عشر مدن ils vont te fréquenter vous voyez ça c'est du véritable marketing qui existe dans nos proverbes donc c'est très très important il y en a d'autres proverbes dans ce sens mais ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui ماشي دا سنة الوساقية أكا وندنيغ ذايمين أوال ردنيني نكوني ذاكيني إلا قنزر سنة رايوي إمذانا ذا شرسن يفك أم كرا ديفا وين كني تبغيضا ديفا ديك السن أم كرا ديفا غورس النوثني غاتر زمر غاس فك غيون أكن قارنس تقبايليت إلا ذي المعنى بوال ماشي كانت تقبايليت إلا ذا مغرى ذي اليونيفرسال الموس ذي الموس تجنويت وراني غويس لنداكيني معنى ما تفكيت الطبيب هذي شلح يسكن هذي ذاوي وناثي اوبيري ها كنقارن ناثي شلح هاك ناثي ذاوي مي ما تفكيت يوم باسي هذي نغي سمذان بورتون ديون الموس يوت جنويت ما يطفي تشوفو ومجاي الطبيب هذي ذاويس هذي شلح يسيونا كناثي ذاوي مي ما تفكيت تشوفوس نوم باسي هذي نغيون ذا نتا ولكني يا ليون ام كان تيفهم يا ليون ام كان تيسقدش دايمين كوني نقارد الرزانه تقبايليتي تريز امبورطونط ما الا نسن ذا شو الرزانه انسيوضاني داراني السين تقبايلي تاكني واتا انسيوضاني ذود نقرار كان الهضره هضر كان سقنا الهضور كان هذا ثلاثي قوال لاني امذيازن ها يمذيازن إلا ذي ميازن ها دي بويت كي ريفليشي ها
Mais il y a de certains d'autres qui se prennent un semblant, hein, qui se prennent comme un poète, mais en réalité تسقن كان الهضور بلا المعنى. تا قاشير تتير ذا سفرو، تا صباط تتير ذا سفرو، غير سفرو كان. ويزرار ولا ذا المعنى ذا شو ذا سفرو، ذا شو ذا المعنى ذا شو ذا سفرو. ويزرار غير قن كان الهضور. Ben c'est ça le problème d'aujourd'hui dans la société que je viens de citer tout à l'heure, c'est que la société kabyle نزيك يا كنتي نتورا ماشي كيف كيف ثيمتي تا قبايليت نزيك يا كنتي نتورا ماشي كيف كيف ثيمتي تا قبايليت نزيك فكرت ذي الرزانة il est élevé dans la raison تقبايليت le sens propre de تقبايليت يبغى ساد نوالا روسنت ذا شو تقبايليت داغن خاصو لما قلياد سفامة ماشا لن اينو منقار إنه منقاري إفاكوثن يعني لي كونسبت لي كونسبت ذا شو تقبليت هاد نوغال يبواس الغورس يمي وريغ كرا كدم سال غفايا كيني هاد نوغال يبواس هاد نكاسن تلفان شتاكي إيا ما كاون دنيغ باللي ويسهيلالا ما كاك دنيغ أمو الشعبان ويسهيلالا يزمر الحال أسن تلاقي غاثي ديو معنا يزمر أثكسا أثكسا غاشيمي يزمر حالة دياوي المضرة هذو غاني مذانن ستادير ما يويث وين مضرة هذي يغال ذا مضرة سي ان فينومين كي فا ساكسيليري ما يويث ذا مضرة أري شكضن أشكاض سي l'accélération أشكاض سي دو l'accélération أشكاض ما دنيض شكض أسردوم ولا تشكاط ولا ركبنو سردون يسعى تشكاط يوث نتينا تاكن تيم دوارت ساعات الشعر اتسكيكض غاري باردي غا سردون هذا يزل نغاوديو تونو مقارن تشكاط سي l'accélérateur voilà c'est pour vous dire que il faut apprendre le kabyle aussi à travers ce live. Alors أدكمل غاينات سميس si je dis ça je ne veux pas que vous découragez. Non, ça pas de problème, tu peux pas me décourager, ça sert à rien. سميس ça veut rien dire. خاطر مايلا نقاثيد مايلا نروح دارداكي غالمين نزرا ثيد نخدم. Comme vous, il y a pas beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Il y en a pas comme moi. Il y en a des universitaires, il y en a des chercheurs, il faut juste se mettre dans le milieu, vous allez découvrir des personnes mieux que moi, capables d'expliquer, capables de donner des conférences, de faire des lives sur des sujets pareils, des sujets de la société. يعني سنتال مي اما كون دنيا بالليك نكيني نسقداش على فيسبوك هاكيا يوكني هذ يوغال فيسبوك ذا مكان نسنرني نتكزين ومثال سي ان ليو d'émancipation et de développement de l'intellect de la personne ماشي اما كنبغى نثر نكرا فيسبوك ذا مكان الرقمات ذو الشتم ذو قزب ذو الشكم ذو وين يكون الهرا يمكن يبغي غاسفكغو ذمي فيسبوك كاين غي سريدات إذا تساوي سريدات ثاني ذات سفايدين مدن تمثال ديال حريش دي تودرت يعني dans chaque domaine dans la vie voilà tout simplement et en plus sincèrement à mon âge un adulte comme moi il va faire des bêtises de gaminerie ou de l'infantilisme non ce n'est pas de mon genre. Donc, j'essaye de vous donner le meilleur de moi-même pour vous bénéficier de mes connaissances, mais ouais, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'avais l'occasion, lesquelles dont vous n'avez pas l'occasion de voir ou de connaître. هذا يعني المقصود بوانشتاكي هذا يعني إيه ما كون دنيغ سريد نوساكي غسنتل نوساكي ذا وال قلنا ذي نخدم غاف في خرورن نغيح شكولا إيه أنا عدي تنفذوت معليش ما نزمر دنيني سي با كراف بوتيتر ديكش من ويا سي سواث غرثايا
ما كوندنا دونك أسنت النواساكيني غاف في خرورن غاف في حشكولن أما كادني أصقلينا نخدم أناديم روشيرش دابور أفلي في سين وول ناكيو إخرورن غا كرور ياكد ووال يحشكولن أما كادننا لن ذي الدنيث مرة ماشي كان ذي تفركا بودا نوغ ذي تفركا وقفا للنور نوغ نزول أفريك تفركا ثبركانت نوغ تفركا نوقفا أفريك دي نور تلا ولا الشغالاكيني لا سورسولوري ما يواتون اللي يحشكولن الناس يكورورن لان ولا ذي ثوروبت يعني ذو كثارم لوكسيدون أدغان ثوروبت ما يواتون ما فرنسا أما ثوروبت ثاكيني ثسامرت يعني اسمي ثمالوث سيلاست الأوروب دو لاست يعني تولا ماشي كان لدينا لانت بارتو ماشا نبغى نكوني غنفهم ذا شو d'une manière scientifique, d'une manière avec les outils de la modernité d'aujourd'hui pour comprendre un peu le sens de toutes ces pratiques-là, de quoi il s'agit exactement. Voilà. Et الريغا ونداوي يوث تمثالت أما كاثيد نيغ أندا مدن ورسارانا رازال ماشا استخدامنت ذي الباضنان أو ذي توفيرت ستوفرا أيوا يقول استخدامنت ذي تودرت ذي تيلاوث نيالاس تولي جور زيك نغثورا ذي تفركا نوض قمضان مرة يزمورت القبايل خدمت دي فركا وقفا على أفريك دي نور خدمت تاكي تمثلت ني خورورن غي حشكولن أنا ذي لا روشاش كو جي في تمثلت ني خورورن نغ يحشكولن تلا ذكواطاس نوانساين لي تراديسيون ني جدودن نومادال دون الموند انتيي دي تجلس ترسا يعني دون لونتيكيتي jusqu'à nos jours. L'Antiquité ثجلس. Il faut noter ça. Mais l'Antiquité, l'Antiquité c'est presque l'avant Moyen-Âge qu'on appelle. C'est la préhistoire, mais oui, ou dans l'histoire un peu lointaine. Mais le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge c'est le 12, 13e, 14e siècle. Ou comment le Moyen-Âge. Mais il a avant Jésus, avant... l'Antiquité. L'Antiquité. Et il dit qu'il ça, Adran dit Ferkan, dans l'Antiquité à nos jours, en particulier en Afrique du Nord, هذا السند مقبل ما دينا السند نسقداش اولاكي السند ماشي السند غير سنا رينا فوار افيك هاد السندوض مي السند نقاري ثاك النظام ما دنيني افون يير باغ اكزومبل ما ديني سنديض اللي وكيما دينا السند محسوب مقبل استعرفت وهي مثولة مقبل استعرفت مقبل دايمي يلا ووال السند اي غروت نسقداش راه ما دني سنديض اللي السند مقبل سند ديني مقبله ديني ارثي كده ما كدني اهات مقبل ثغرما ني فرعونيين ني مازيغون ني غريكيين ني ساماريين يعني لوريونتال لي زوريونتو دي ثموران ماريكانيا وذ الاوروب اما كان كشمن ذي تفلسيين في غرفانين تفلسيين سي لي كاروايونس بوبولير في غرفانين كشمن يعني يحشكوا لنا كينين غيخوروا لنا كينين كشمن ذي تفلسيين ذي تفليسين سورفتيو ذي تفلسيفين تفليسين تفلس سي لا كاروايونس تفلس سي لا كاروايونس كشمن ذي تفلسيين في غرفانين لي كاروايونس بوبولير نو ذي كرا هكا ني مضراين يرزان دغا يكورورناكي ou bien dans certains phénomènes
qui relèvent de ces pratiques de sorcellerie. دي تزورا يود نكزيم غنظر أنا مك نواولا المعنى نواولا كيني محسوب ما هو يتون المعنى ني خرورن لشود المعنى ني خرورن فوالا ما هو يتون أنكزيم أولا كين ني خرورن إن أول أخرور نزمر الدنينين ذوال دي سنومكن كي سينيف يسنومك ثغوسا باللي ثلغاس sa forme est ذاك النور دونك أول أخرور يساد قوال أكنور شاني ذاك النور إلا قوال يشنا ذاك النور أكنور بوشال ويا طولامي كيك شوز كوربي كيك شوز دو بول ما هو يثول دونك أول خرور تغوسا يسعان ثلغاس يعني sa forme ذاك النور أك النور نكرا هكا نتنيا ثانيا سي لا ماتيير لا ماتيير دونك ذاك النور كرا هكا كي نتنيا سولفتي إهم ثانيا تزمر تيلي ذاك النور نوكال ذاك النور نتوغا الحشيش توغا الحشيش نغولا تغوسا اوبجي ارتيكلا ذكمي اولا يتزيكن غاف ثنيا غاف لا ماتيير ذكمي ويدي يتمسلاين تقبايليت سمانا كي وين يتوانغذن يتواكنورن يتواكنورن اكنور دي تقبايليت اكوين لان يسخوري مانيس سوا ولاكيني غير دينيني يكنر يسخر ذاك النور اك النور ذي نغيد يساول اخرور إيه ما كادني اخرور اكاد يتجن يخرورن ضغا نوثني الحير فانسن ذاك نتاوين دي شوفار نغذنتن ذك مهرزن نو صغار ندخير ما يوثون ندخير سي لو بلون ندخير اسافرني يتوانغذن مي يتوانغذ يتودز يتشوغال تغبارث سي اون بودر اون بودر يسخلاظن اكو ذيك النور النظن يخورورن نتغاوسيوين سو كون ابل دي اسوسياسيون دي اوبجي des associations des objets de matière ou d'autres objets نظن ماشي كان ذا غبارنا ماشا ذوكولنتن ça c'est les pratiques بوكا كي وندقار هكا خدمن يعني يخورورنا كيني ام كيت نخدمن دونك ايهم اما كون دنيا سي l'association des objets et des matières اكن اد شوفغن إكرا هكا نتاهينت يعني quelque chose de malfaisance نغنتم خريث de potion de miracle qui se produira par la suite donc إيه أما كادني l'association de ces objets بوكادا كي مورقار يخدمن وكادا كي يخدمن يخورورن يرناز مرغاون ديني ضاغنت وكادا كي يخدمن يخورورن ماشي بوساكي كان donc c'est des gens qui connaissent très bien le pouvoir de la matière c'est une science très ancienne j'ai parlé tout à l'heure نيرد بلي طاسن تمورا كان ذي تجلس في l'antiquité je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure ازدل صغيواني كي لنا اشكون يقولون كيني سي une espèce من قارس فرانسيس l'alchimisme, c'est de l'alchimie, c'est de l'alchimie qui est devenue aujourd'hui un terme moderne, la chimie au sens propre. Ou la dit mazir, et m'a dit la chimie moderne, a dit la chimie moderne. Ce gawali khourouren et douce la chimie qui est devenue توسنا يقول لنا ساكيني ستمازيغ تدنيني توسنا ياكين تكرورا لا سيونس دو لا شيمي فوالا إيه أما كون دنيا les potions aguinées mélangées et associées avec d'autres objets يسخلاظن أكو تغوسيوين النظام
أما وين ندير، أما ومدان، أما كان يكرا وطن pour un jet de sort ou d'autres malfaisances, voire même pour certains remèdes لنوي ديك السقداشنا ياكي ولا يحلوا نيمذانا. إيه ما كادني الساقي أول ما كاتدني غسيل ولا كورور يوال ثكرورة يكشم ديك السنامك دون لا سيمونتيك مودرن، يعني ديك السنامك أثرار عندها دي تبقين يوثن توسنا ومنقر يوثن توسنا سوا يستورا صوزان ثالثا رزات ثاقيني ذين منقر توسنا ثكرورة توسنا ثكرورة نا ثسنا كرورة l'alchimie moderne. L'alchimie moderne كيني يستورا ثوغال توسنا يقارن ذيك الدواويين تفغن دي جنيورن ديكس لي شيميست ذواتاس النظام يسيتو غال ثورا خاطر كراس غاف تكرورا ياكي ينسم دا شو مقارنة ان الكترود النوترون لو نوايو عقا ما يواتون العقدة ما يواتون لو نوايو برينسيبال à l'intérieur نو كنقارن دا قبيليت تاسنا كرورا شفتي فوالا العقدة لو نوايو ألما تاك النورث نتكورث نيطيش. Vous voyez, grâce à la chimie, qu'on a étudié tout ce qui est matière, أين لن تنيا. ألما تيخورينا جين القاع تيخورينا جين وكال إلان ذي جني نغذي ثالونت dans l'espace نمغرد يعني dans l'espace univers إقلان أكثوران سوالين dans l'espace univers. فهمتوا لا ذاكي لا أتارو ما والنا كي سقداش غاكا ديالنا تقرم ثموت بلي ثمازيغ نا تقبالي تزمر هاد مسلاي افتو السنة ماشي ذا حاجة يعني يوارن تزمر هاد مسلاي غافتو السنة غتسمي يغني غتسمي اماغراض لونيفير غتسمي تيكورين وكال لي بلانيت يثران لي زاستر يثران سي ديزاستر يثران سي ديزاستر. Vous voyez دايمي وندنيغ بلي تقبايلي تزمر هاد المسلاي غافتو السنة غاف يغني غاف مغرا في لونيفير غاف ثالونت ليسباس ارتيكرا ليسباس يونيفير ثالونت ثمغرب نغالونا مغرب اللون سي ليسباس اتونسيون. اي ما كون دنيغ دينا غوكو ديوسا وولاكي ثاكرورا ما كاتدني غسيل لينا ثاكور ثاكنور كورور كورور ذمذان وتزيلن فوالا مثورا توسكي كوربي توسكي نزمر دنيني ولا ذا ولا ذي لاتيني ذي غريكيت بوينا غاولنا كي كشمنتورا ذي الطلياني ذي الاسبانيولي ذي الالماني ذي الفرنسيس اشكون ثلاثينا كيت كادو منقار لي لونغان اوروبيان d'origine gréco-latine, le grec gréco-latine c'est d'origine indo-européenne. Donc c'est fait partie de la famille des langues indo-européennes. Tout ce que je viens de citer, par exemple, le français, l'italien, l'espagnol, etc. Ils sont enrichis de gréco-latin, de la langue gréco-latine. Et un les traditions populaires, en particulier l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Kabylie, نزمر الدنيا ثورا يمد نسفهم أول أكنور أكورور ثكرورا ذينا يدي كاو ولكيني tout ce qui est manipulation, association des objets ou des matières comme les poudres تاع ثرتيكرا et كرات غاوسي النظام pour faire fabriquer un sort, fabriquer une sorcellerie. Mais aussi ماشي كان غورنا إلا نقارنت ذا دي ثمور يقومون نقار وكذا كي يهضر نستعرف دي ثمور الجزائر نغ تفركا روا عربن منقار عربن تو سامبلومون
قارناس أحشكول سوالناس أحشكول أشي من أحشكول أحشكول اون عرب بوبيلير الحشكول اون عرب بوبيلير أنا مكن ووالكي خاصني دي نسقداشيت نكونيس القبايل نقرا حشكول معناها لو سونس فري لا برونونساسيون سيرت حشكول نون بلوريال حشكول قبايليز مي le vrai sens du mot Ahshkoul, c'est en arabe. Al-Hashkoul. Al-Hashkoul, c'est un mot composé. C'est un mot composé en deux mots. En deux mots, il y a d'abord un amkis wawalagi, il y a un dasnumkis, et umzwarou, belli akrura. Akrura, dayen, أرى يسبلع ومذان ما دينيض أحشكول voyez dans le sens du kabyle ثكرورا أكورور il fait partie à tout ce qui est matière courbe, tout ce qui est matière, tout ce qui est courbe, tout ce qui est rond, tout ce qui est je sais pas moi comment dire courbé hein, dans le sens kabyle tout ce qui est matière à modeler à pétrier si vous voulez hein, pétrir, hein, vous voyez, à pétrir. Donc, le sens du kabyle, il est différent du sens أحشكول اللي تعرف ثغرفنت. اللي تعرف ثغرفنت, le sens inus, un amchinus, c'est quelque chose à avaler, quelque chose à manger. Vous voyez, c'est quelque chose à manger. En plus, hein, et en deux mots, il y a كل, hein, يوك الحشيش الحشيش دونك أحشكول غروا عربن سي l'herbe سي تو سكي الحشيش اكشتن الحشيش ها اي لو مو كول على فان الحشكول الحشيش كول ها الحشيش كول ها vous voyez الحشكول il vient du mot الحشيش l'herbe ياكل ووال كول محسوب manger vous voyez manger de l'herbe vous voyez الحشكول mais en même temps au sens figuré du terme c'est-à-dire de la drogue. Vous voyez, c'est pour ça que l'awal ahshkoul, il est rapidement, immédiatement, vous pensez à la drogue. Parce que dans l'arabe populaire, il fait allusion à la drogue. Et exactement aussi, comme il a été emprunté par les Kabyles, même s'il y a l'équivalent en kabyle, mais pas le même sens, qui relève de l'alchimie, la chimie, et non de la drogue, vous voyez, et non de l'herbe, etc. En arabe kabylisé, نقرا حشكول. ذاكي أول الحشيش غورس أنا ميك النظام نضغى ذي تعرف ثغرفانت ماشي ذي حشيش يتسني غورسيون ماشي ذي حشيش محسوب لا دروغ le fumigène, le kiff, etc. Voilà à peu près à quoi relève le mot Ahshkoul, non le mot Akourou. Là, on vous a expliqué à peu près, dans le domaine de la linguistique, dans le domaine de la langue, que signifient ces deux mots chez les Kabyles ou chez les arabophones, dans la langue arabe populaire, Ahshkoul et Akourou. Ahshkoul, Ahshkoulen, Akin Dnna, Siglina, Tgimten Yimdanen, إوير أمان إوين الهان أمان إوين ندير ذقويا مرة يجر ثكتين ثقفورث ثغرفانت دون l'idée ancienne et populaire تسين نتورا نوع تثرارث مودرن توسنانت سيونتيفيك يراس قدشيس نزيك وين نتورا نوض أرمي نوفا باللي غساق رولاسيون يلا نجر الغرض ذا التنكا أكد ووال relation entre matière et esprit et verbe est une réalité. C'est très important de noter ça, ce que je viens de dire, parce que les universitaires jusqu'à présent n'ont pas en quelque sorte saisi cette importance signification qui est d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de scientifiques un bassan, faut noter ça, un bassan c'est un scientifique, vous comprenez là, un bassan c'est un scientifique. Donc la relation entre matière, esprit et verbe est une réalité qui existe depuis des siècles. C'est là ثسنا يا جينيا
سننت وتصني مذنن سننت تصني مذنن يرن لولهن سن غفاياكي ذيني قلنا كثورة دي ثالثنا مودرن أين منقار la loi de la relativité, hein, la loi de la relativité, beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques, atasni مثلا نساقي تمسلاينا غد غافان شتاقي عندها تقارن لنويذ كل يوم كي تيدي تساوي كل يوم كي تيدي قار وكيني امكا مذاني دي نولفا امكا كثلا لانتيليجونس تيكزين ومذان اهلا دغات لا تيكزين انفيزيبل qu'est-ce que c'est que le Dieu hein يبغى سد نوغال دغا في تمثال تاكي qu'est-ce que c'est que le Dieu hein attention atas مذانو السينارا ذا شو ذا ربي ها بون اون فا نومي ربي دنيني ربي يوني قارس اللو هذا قارس يوش كل يوم يوال قارس يافي إلوهيم ديو اكسيتيرا اكسيتيرا لا ماتريس كل يوم كي يسمى معنا c'est un sujet نظني بوسات نوغال في اللاس mais pour expliquer exactement qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que signifie cette relation entre matière, esprit et verbe et une réalité. Là, c'est très important. C'est très très important de comprendre cette relation entre les trois éléments. Les trois éléments, j'ai dit matière, esprit et verbe. Vous voyez, c'est une richesse énorme. ذاقرو جم قران اني ذا يمسنن لتنذين اثكزينا كنيوثا ماشا لا نويذ يصاوضن كزينت لا نويذ نصاوضارا اكنا تكزين. Il y en a certains qui sont arrivés à comprendre cette triptyque hein, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre cette triptyque selon leurs compétences, leur capacité de comprendre les choses. Mais ce que je dis أين دنيا باللي ثوسنا ياكيني ثلا ذي تجلس ثراساكي دوبي لونتيكيتي أري مازيغنا بعدا ثلا خاصة دنينين ناتسكلينا ثلا غروية ماشا خاص ثلا لا نوي ذيك الصوضنا تيسينن لا نوي ذيك الصوضرا تيسينن على حساب تمسنيسن. Et il faut que je rappelle une chose, c'est très important ce que je veux rajouter là. Ce genre de choses, quand j'ai dit que il y en a certaines qui sont arrivées par leur capacité de connaissance et l'esprit et l'intelligence, ils sont arrivés. Mais il faut que je rajoute quelque chose de plus important qu'il faut noter. لنوي الصوضان وغال ندروشن لنوي الصوضان وغال نقاذن وغال نريف وغال نردفير ما هو يذون لنوي الصوضان روحنا ضوضان أكادني وغال نردفير أشكون وكذا كيني ما ثوضض التسينض في مسألة كيني ça risque à khatar tu vas découvrir un autre monde. Un autre monde, je dis bien un autre monde, il faut retenir ça, c'est très important. Parce que ماشي الشوان للعب ماشي الشوان للعب. Je dis bien la relation entre matière, esprit et verbe, ce n'est pas des choses de jeu de gamin. Ce sont des choses très très importantes. D'ailleurs, c'est pour ça que certains maléfiques ont essayé de produire ce qu'on appelle la magie noire. Avec ça, avec cette relation. Vous voyez, il y en a certaines qui ont essayé aussi il jette un sort sur quelqu'un. Mais certains d'autres savants et scientifiques ont arrivé à transformer ce savoir, cette connaissance, dans l'intérêt de l'homme, dans l'intérêt de l'humain, si vous voulez, pour soigner, hein, pour désenvoûter. Mais ouais, quand les gens sont envoûtés, d'autres, ils ont les pratiques des désavantages. Mais ouais, mais là, avec une explication simple, vous voyez à peu près. Donc, c'est ça que je dis que la relation entre matière, esprit et verbe
est devenue aujourd'hui une science dont on est en train de développer par beaucoup de scientifiques, en particulier dans le domaine de la chimie, les sciences de la chimie. Hein. La chimie moderne, l'agronomie, la diététique, l'industrie, la chimie, c'est une science moderne. Vous voyez, alors que Zix est là juste pour composer des potions de matière et lui jeter un verbe et après, ça, à un moment donné, ça produit des choses. Et après, quand ils ont l'être humain a saisi qu'il n'a pas intérêt à aller dans ce sens, et il est allé vers le sens moderne jusqu'à où l'alchimie devienne la chimie moderne. الذي تكرورا إلا كان تكرورا تغال تكرورا تثررت هنيدا إمذانا السنن أدخذ ينفع تلسا. Voilà. Pour vous dire, yani, même si jusqu'à présent, ça continue à faire des dégâts. C'est pour ça qu'on doit dire attention, ce n'est pas un jeu. Parce que Tekrura, qui est devenu moderne aujourd'hui, c'est grâce à Tekrura qui nous la bombe atomique. Vous voyez, à chimie, Tekrura qui nous fait l'atome, l'atome c'est Avelkim, Avelkim c'est l'atome, le plus petit noyau dans lequel il y a l'électrode et le neutron, vous voyez, pour faire une vie, un mouvement, une masse, etc. Vous voyez, et c'est l'atome, d'ailleurs Einstein, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Vous voyez, c'est grâce à la découverte de l'atome, hein, c'est grâce à la Thrura et de nous faire l'atome, Navelkim, ici, la bombe atomique. Vous voyez que finalement, Thrura, c'est pour ça que je dis, ne jouez pas avec ça, c'est pas un truc avec on peut jouer. Donc la relation entre matière, esprit, verbe est une réalité qui est devenue aujourd'hui moderne, avec laquelle on développe tout ce qui est l'énergie solaire, l'énergie fossile, les matières premières, on a compris les composantes des matières de l'unité la plus petite jusqu'à la plus grande. Voilà. Donc, Tekrura, c'est la chimie, tout simplement. Donc, أما كون الساقيني ذاين يلان ذاين دفقن صغارا أينو منقار داغنت لا فيزيك صغارا سي لا فيزيك وي زمر هاد الصندق قبايليت لي سيونس دو لا ماتيير لي سيونس دو لا فيزيك ارتيغا تزمر تزمر نخرور ما واثون سمحية مازالوك في غرام إناك ماشا ذاين داغن ثانيا ذي غرض وذي غرض ورتدون راه كان يما ننسن يمين يرنو ووال يدسن يعني محسوب غاتفهمه يعني la relation entre matière, esprit et verbe est une réalité. Donc cette réalité machin داغن ثانيا يجي la matière ياك ذي غرض l'esprit ورتدون راه كان يما ننسن marche pas tout seul. Il y a cette relation qui a été découverte par Albert Einstein, qu'on appelle la relativité. Et la relativité, c'est une ministre قبيليت من قار الساق relation et تساقط la relativité تساقط تاكين la relativité يجيني ما كدنيو ير ثنيا يعني la matière ياك ذي الغرض ليسبري الغرض ذي ليسبري ثانيا ياك ذي الغرض ورثدونا راه كان واحد السن يمنسن يمين يرنو ووال يدسن وكي غنقيم كان ذوك سكزينين سكلينا ذا شو مقارن يحشكولن ذا شو مقارن يكورورن هي ما كدني ورثدونا راه كان واحد الغرض هاك تنيا لا ماتيير اي ليسبري نو مارش با تو سول
il faut le verbe, le troisième élément, pour faire يخرورن. Et le troisième élément, le verbe, أوال 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 أولاكي دايما يقارن داغنت نقارس قبايليت مثلا ما نقول لهم أوال يغلبح شكون نقارس قبايليت أوال يغلبح شكون أوال يغلبح شكون محسوب ما راه كيسرفو يون ما يدينا سوا سي زمرات كيسنقو قليون سوا وان دونك إيه هذاك يورار أين منقار عام كيتقارن ثورا سكش من دوال النظام فرانسيس محسوبة كيورار يون تبلغ في لانيفروز محسوبة كيورار يون في نياك نقار ما كنت ثورا كيورار يون ما نكش من لونجاج كي الجيريان دنيني كيورار يون بسيكولوجي المو بسيكولوجي ça n'a rien à voir mais نقاري ثورا دي تمور في الجزائر نقاري قارنتي جزائريين نغي جزائريين قارنت il est avec la psychologie دايمي ثرفيض دايمي نوني ceci cela vous voyez à peu près donc ce qu'on appelle قباليت أوال يغلبح شكون أوال يغلبح شكون c'est la fameuse jeu de psychologie sur la personne la manipulation donc il y en a des manipulateurs, des manipulatrices, des femmes, des hommes qui manipulent les autres femmes, les autres hommes pour avoir leurs intérêts, pour avoir je ne sais pas quoi, etc. Pour avoir ce qu'ils ont besoin, je ne sais pas. Et à Makaoundenir, la relation entre l'ghard, thaniya, akoud l'ghard, matière et esprit, et il y a le troisième élément qu'on appelle awal, le verbe. Le verbe. السان في فلسيوين في غرفانين لي كرويونس بوبيلير مازال دي ثمتي مازال سقداشنتن تمزيج ماشي غاكي نقارن اكن دينا ذي تزوران كواكن درنت ذي ثفريوين نا ذي ثفيرين ذايا استفكان تزمرت ارسا مازاليتنت أزداودا أزدالسا أساتي فلسيوين تي غرفانين يعني لي كرويونس بوبيلير مازال ذي ثمتي شكون كي مازال يثمن فلاسني مثلا دي ثمتي مازال سقداش نتنا مزيج ماشا هاكن دننا ذي تزوارا ذاك ندرنت ذي ثفيرين ذايا استفكان تزمر ترسا مازال يثنت أشكو درنت ذي ثفيرين c'est pas des choses divulguées comme ça. C'est ce qu'on appelle les cachotteries de la société. Les cachotteries des individus. Les cachotteries des personnes, des familles, voire même des familles. Pas uniquement, attention, je répète encore. Ce genre de choses se pratique dans le monde entier. Il faut qu'on sache ça. C'est pas uniquement en Afrique noire, en Afrique du Nord, ou en Kabylie, ou en Algérie, ou au Maroc, etc. C'est tout le monde entier. L'Europe, l'Amérique, ça existe tout ça. Donc, à Makaoundenir, مازال تنترسا هشيمي اشكون لانت تدونت ذي ثفيرين السفرة ماشي الحاجة إلا نعيناني لشوالاكي إيه ما كاوندنا ذي ميدن تلميذ السا أول ويسين غفايا فوسنت الوساقي يدي ما يشود ذاك نزيك ذيك زيك ارتورا ولا ذي ذوبا يسرثانن نغا كان ثدسيوين تونزوت يعني لي زورغانيزاسيون كوميرسيال voire même des entreprises نغويا سوالن يويدي سنن يخورورناكي أكنا زندفكن تزمرت يخورورن pour qu'il le vend ou qu'il le donne le pouvoir de ces pratiques de sorcellerie pour arriver à leur projet, à leur objectif, à leur plan ou à leur besoin, voire même besoin. ولا تينا ثين خدمن مقالوياض تروحون الوكاداكي وكنا زندفكن لي بوسيون اكينيا نيخورورن اكن تخدمن
إيه أما كون دننا أميك نزمر هاد نفك تناقي تاقي أما كون دننا دوك سنتل سيلينا ثلاث ناقيت يعني تناقيت يصحان ماشي تناقيت كنكا تشفى مير كل يوم تاقي إلا قدر مقولا نونين يضران تشفى مير كل يوم اسمين إثورار تربعثني المزيني قبايلين دي تيزي وزو نوثني ذيوث تربعثني بركانن تربعثاقين السينيغال نغمة الكامرون أسنين كان النيقا عشرة تيكال يوض الشير نغدابخ غار تعساست يتوغالد ذهشن نغشخشناكم الدن ذكوين ولان اشتاقي ذاين يضران ذاين ولان كون استمادنا لان ويذي لنا نشتيو ذي العمر زمرنا غدارون ذاكيني ذي سري ذاكيا الدينين ما تسيد تناض الكذب أزدرسا ذاكن نشفاير كل اسمين إثورار تربعثني المزيين ني قبايليين دي تيزيوزو نوثنين ذيوث تربعثني بركانن السينيغال نعم الكامرون السنين كانت النيقا عشرة تيكال يوض الشير يعني لو بالون لي بوا الشير غار تعساست لي بوا يتوغالد ذا شنك نغششنك مدن ذكوين ولان Machin Hassan, ça c'est mon témoignage et que certains qui nous écoutent et qui nous suivent aujourd'hui sur ce live, ils peuvent se témoigner s'ils sont là, surtout les personnes que j'ai connues, ils peuvent le témoigner. Machin Hassan, il lit de Gham, nous babat, ni ou nous miurer, il se ne ratas. Un miurer qui turer à JSK. Et j'étais ce jour-là chez dans sa famille parce que je connais sa famille ونروح ارونا راك ني نفرج نزاه نقيم قخام نميورا راكينيا الا باباس لا يماس الا ستيس ارتيكرا نلا نتوالي ورا راكيني نتمليلي ثاقي نتوالي تمليلي ثاقي بيني ديضران بيني نوالا غار المرين التلفزيون يسواثني وين يلان ذا سلاغماي ذا خالف محيدين يقلان خالف نتاكو زيواتكو إيه الفلاس تاملا زيواتكو مي جايا روح ندار نواض نسالة تلويث إيه ما كون دني ما الخالف تغزي الأمر فلاس أما كون دني نقيم ذو قخام أكو ذو بابات نميورا راكي نلا نتوالي التلفزيون نوهم مرة إمين ولا غايقيون دني غاكا عدنت 10 تيكال يقبض دابخ غار تعساس يتوغالد ماشا بقاك السن يبارك ناكي خدمن يخورور ناكيني Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ce joueur dont j'étais avec sa famille pour assister à la télévision le match. إيه نوهم مرة شطاكا دالي ينطق غير يماس يماس دالي ذباباس نميورا راكي ينطق غير يماس يماس تامغار تيسعان نيك 90 يسقواس ندي العمريس يساولاس يسميس يناياس ونفطا تيساوي وشي قرار يما يساولاس يسميس ونفطا أين كاجي اسكاثوغي اتسكشم يسوي نار تعساست ثراياس ثمغارث الناياس تمغارث 90 سنة أي بركان نجانا ونيكورورن الرش الثعساست سوامان الدالي يساول ذينا يساول اشكو يساعد تليفون نسلغماي نخالف محيدين يساول يناياسن يستنى يماس خاطر وهمنا كون يمين تولي التلفزيون يعني غير تنزريت ورار الماتش اذا غنتوقع ذي لان ذو النار ستيما ذنسن وهمنا كلش
توقع داوي يسوي جيسكا وهمنا الكل الغد علي ما كون دني غيساولاسني من تا يسعى تليفون نسن دينا دي تيزوجون يساولاسن يناسن اين يستنى يماس اين يستنى يماس اضغى جارك 10 دقيقة لكني نوالا يون المرين تنزريت التلفزيون نوالا يون المزين يترشو تاع السست يترشو تاع السست وماني سعيدة ولا ماني تقراثين ذي تمورت ولا لي كادي ني ترانا الريف نوناري وكني مي يروح الشير نغدابخ راشني تروحو نتا وين تيد ترى انت ساكن تيد يميورا داخل نونار ذوي لكن ولا بوينت تقرات زوزرنت رشنك يعني تاع اسسني بركانن إيمان ناس نفطا ياكي ناس يبركان غناوني كورورن دايما ناس غناوني كورورن إلا قترش مامان دلامان رش تمكن نيس سوامان غنوانا هكا شويط هكا وندني شويط ياريك 5 دقايق أكني نوانا غرشاكيني ياريك 10 دقايق نوانا غرشاكي تشرشون سوامان تاع ساستنيني بركان وركين ترى 5 دقايق 5 دقيقات ثوي ديسوينا من زوج ياسكا ثوغال ثرنا دويسين دويس 3 السني تربح 3 غرولاش تربات نجيسكا دغا ذيني رش نورش ذيني رش نورش تاع ساسني بركان إما ضراين كورورن يعني لي فينومين دو لا سورسولوري يتجن تلاوين ديال ركازن et fait programmer par un homme ou une femme par la sorcellerie أمذني وميتيان يعني la personne à qui on a fait une sorcellerie يحشكولن أديز كما كانت لا تزمرت نكورورني ستغاوسي وين يورزن فلاس le pouvoir d'association d'objets de potions sur lui أمذية إما راك خدمن يحشكوين وراني غويسلن c'est par rapport à l'association des objets de matière qu'on a mélangé et le verbe qu'on a prononcé qui va se produire sur la personne elle-même à qui on a jeté ce sort. Mais il a avec l'association généralement versan ياكل ذكران توغيوين يعني les recettes de nourriture. Mais il a سماناك avec le verbe نوالنا راكنا كنا كاينين أتوغال دم قرقور أمذيا دم قرقر إبا توغال دم قرقر ما إلا أنك زاد تمطوثيك أتوغال مي دندق تمطوثيك أتوغال دم قرقر ور تنتقل ور تندقل ما إلا راناك تحبست أمذيا أك خدمنا أك غلقنا كادنا الزرامية الكلية ما لا زوج جنسين لان ويدي يتسمن أضروح أنا يخمني كورورن يخمني حشكوين أمشي يخدمني حشكوين ويدي زوجين باش كني تاقشيشت النية وترشي لها وخدمنا راه le premier rapport sexuel pour voir est-ce que la fille est vierge ou pas parce que y a cette pratique qui تموت القبايل ما راه يزوجيون ثمطوثنا راه دياوي ما إلا تمطوث ونزويجها راه إلا نتا راه تيلدين ما هو وين توليا تيسوليا مما إلا يخدم تيسوليا ما إلا ولا شي ذمن صافي دير تقشيشتني il est dépucelé ما هو وين déjà. Donc cette pratique pour assurer que la fille est vierge, il n'a pas fait de rapport sexuel hors mariage, ce qui d'ailleurs
c'est un autre sujet وياكي bien sûr c'est ذا سنة النظام معنا c'est pour juste associer ça puisqu'il existe donc كم كيخدم يحشكوا لنا كينيا eh ben ils vont associer la potion née de la sorcellerie à un cadenas هذا في داغن السوق أضغرن فلاس أول تقبايليت تسكرن مي تسكرن أبا قشيشنا ذي عارضة ذي لديتا قشيشتنو يتلدير يزميران أبري تيلين لي بروبليم فاميليو يغير ظولان يغير ناس أم كاكاكيني لا با ديبيسلي وين تيهن وفوايا بيبري سي بور سي وندنا بلي كيحشكولنا كي خدمن المضارة غير تواشولين غير واثمثن غير ظولان غير اكسيتيرا اكسيتيرا ماشي كان لا فاش تاكي يونا دي جون كي فون سا في سمين يوكني غاصغضن ثواشولتني يوكنو ثرف ذرا قاروس ثواشولتني نوثني ساعان الكوميرس ساعان ربحان فنان وكذا كي خمناس نحشكوين يوكنو ذقي من ديك الليلان يونا سو رابور لا يثمثن دي ثمور القبايل سكي تري دونجورو il a endommagé toute la société القبايليت مثلا طاسي قلال donc je vous conseille à tous ceux qui sont là avec nous, à tous ceux qui ont des problèmes là, essayez de chercher comment vous pouvez libérer vous-même de ces sorcelleries, de ces jets de sorts, parce qu'il y en a, il y en a ceux qui font du mal, il y en a ceux qui font avec ça du bien. Vous pouvez, il y en a, vous pouvez s'adresser à ces gens-là, qui connaissent ces connaissances-là, pour vous libérer, pour, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est dangereux, et c'est malheureux, voilà, c'est malheureux, ça existe ça, mais il faut toujours aller pour trouver, bien sûr, pour aller يوكني هادك سميح شكوينا كينون يتسعام ونخدمن ويد يكوني كرهن اشكون لا نويد يتخممنا كاكي باش هذا الصغرني ونتسمن فلاس شكون يروح هذا يربح يسعى الكوميرس يزغر تيكرا ايبا كومون يفون ايبا تروحوا نروي كذا كيني باش كني اكس خسران الكوميرس ينكو صاودا لي كليون اكسيتيرا وكذا هو كان سي با فريمون ان تروك كو جو فودري محسوب في ديني غاكا كينيا شكون لا هو ياكي لا ولا ذي ثموران ماشي كان غورنا ولا ذي ثموران يعاود موران دونيت مرة ذاك ولا ذي فرنسا لا هي فرنسا تروحوني مثلا بروبليم دو كوبل بروبليم دو ترافاي بروبليم ديكزامان دو باك ديكزامان دو بي اف ديكزامان دو سيزيام اكسيتيرا ثيماثين تروحوا انت مي لا قصد خدم الله النادي وكنا يربح لا يفو faut aller travailler d'abord pour réussir dans la vie, pas avec ça que vous allez réussir, vous voyez à peu près. Donc, la rationalité aussi intervient dans ce sens. Donc, quand on dit, mais les gens ne savent pas faire les choses convenablement. Donc, à ma quand on dit, donc, أمذني وما تخدمن أدي يزقاكن ما إلا رانت ذا مقرقر هذا يوال ذا مقرقر ما إلا السمانة مقرقرني زات نتمطوطيس هذا يوال ذا مقرقر زات نتمطوطيس وين نتقارع هذه تابع كان مثاقات كل يوم نمك إلا يونمي ولا يماس أثير وجنيو هذه يرفو هذه تعقيضة الناس هذه وثلما يشوفها يماس بخار أشكو تمطوطيس إيش يخدمن يشواي خماس يشواي إوا كني غادي يكره يماس يونا ce genre de choses ça existe bon il y en a plusieurs dans ce sens là hein il y en a plusieurs atas يقلان الشغل كيني اما ما بغانا كوارثن هكاك شنيح شكوين إوا كني اتدروشو تناضي مانيك من بعد نثني ذاك وارثن لا وايضا اكشنيح شكويني وكنا تعضي لتسن باش ساعد تصبوا كان ساعد تامور ساعد الشيء باش كني لتسن تانا هنا ويديك تصاوضن اني ذا شنيح شكويني مثلا ايوا كني امذني غادي يغلي غادي يغي لتسن وفوايا بيبري
Et il y en a tout ça. Il y en a tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les pratiques, les oui-dire de la populaire, les oui-dire populaires, ce qui se mijote dans la société, dans le langage populaire, etc. يعني قوثلي أغرفن le langage. أثلي c'est le langage. ثثلي c'est la langue. أثلي c'est le langage. أمسلي c'est la parole. Attention, il faut faire la différence entre أمسلي ونقرار ثمسلي. ثمسلي en réalité c'est la parole. La parole. مسلي parler. مسلي parler. مدن ثثلي ثثلي c'est la langue. Athlay, c'est le langage. Vous voyez? Donc il faut faire la différence entre Amslay et Athlay. Thamslay et Tuthlay. إيه أما كون دني غامذني ومي تجن أديز كما كنت لا تزمرت نكورورني ستغاوسي وين يورزن فلاس. Le pouvoir d'association d'objets, de potions est le verbe qu'on a mis dedans et ça va faire de la personne exactement comme la potion qui a été faite sur lui. تزمرت نكورور ثلا ذكرا كان يغسان نويد يموتن استخدام يغساناكي le pouvoir des os des morts ذي مذانن ذي غرسيون أما ذي مذانن أما ذوي ذي غساني مذاني موثن أما ذي غرسيون أزرم أوثول وشن زيردي ثورمست زريغا بوشو نلفيل etc. On peut faire des potions magiques de sorcellerie, de jets de sorts avec ces matières et ces objets. ماشي هي لا غرسي وغرس زامول نتسمرت. Voilà. La différence c'est que tous ces animaux-là ou les os-là, chaque os qui appartient à un animal est différent par rapport au pouvoir. Il y a ceux qui ont un pouvoir de telle chose et il y a ceux qui ont un pouvoir de tel autre. Voilà. Arnon, في غاوسي وينو مين أرثينا كان أمي ملسا إنس في غاوسي وينيس إسميس ناثوا شولتيس ذي حلفوينيس وينا كنو مرات نخدمن يزمر الدمن تاكسيوثينس نا القشينس الدمن كان هذيك السنه كاين تفاوت هذيك السنه كتفاوت ديك القشينس نغا ديني نسميس نسميس pour identifier la personne à qui on va le faire نو ثوا شولتيس نو يحلفينينس أين يتحلفوا شو يحمل شو يكره ارتقا ذوقنا ذي يقيني سي روشارش كو جو فيان دو فير نوفا بلي غمكن دننا سيلينا ذاك ثورا ولا ذي ذوبان يسرثانن نهكا ثدسيوين نتون زوت كوميرس نغويا سوالني ويدي سنني خورورن هكن أسنفكن تزمرتني خورور. Je viens de dire, dans ces recherches, nous avons découvert et nous avons constaté que certains milieux d'entreprises, de personnalités politiques, de toutes sortes, ils appellent à ces personnages qui connaissent les pratiques, ces pratiques-là, qui pratiquent ces pratiques-là, je vous rappelle, nous avons constaté ça, et il a été même filmé, vous pouvez peut-être retrouver sur YouTube. Nous faisons des sronines dans les magazines des Français. Les Français, avec nous le Jacques Chirac, ils saoulent, ils disent, ni khourour nagin akin asnf kinta zmert ni khourour. Vous allez chercher des magazines qui sortent en France dans la période de Jacques Chirac. Nous avons trouvé que pendant les élections de Jacques Chirac, a fait appel à ces personnages qui pratiquent ce genre de pratique pour avoir une puissance, une capacité à réussir son élection, voire même à être élu comme président de la République. Nous faisons Abdelaziz Bouteflika
يساول إيات السحور دي كورورن أكن أصضمنن تسلويت pour lui garantir la réussite de son élection. ماشا غاين يسوهمن يسدهشن يسخشاين ذاكن ذي 62 رسا أجدود يكوعش يكرف يكبل يصبض يسمر يقيم غف ثواغيتيس أمزون يموت يرنا يتشوغل ذا مسلوب غف يمانيس. Là, je parle du peuple algérien. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il va subir tout ça depuis 62? Tout est fermé sur lui. الثالث تبلغت لنبروز ينكر إيمانيس أرمين يثت ذو كسوميس ماشي نسيسيت ثكا ذوي ذي السنتان تصغارت ذو كورور غير وثمثل غير تستماثين ذو كواكال نتمازغان أرمين وانوري فريزوان وان يتجلى غفوان أرمي مصواض نثورا غار تيزين النكر. Moi je pose la question, c'est un point d'interrogation par rapport à ce sujet d'aujourd'hui. Est-ce que ces gens, les ennemis du peuple amazigh, n'ont pas fait recours à ces pratiques? C'est un point d'interrogation. C'est tout à fait naturel, normal de le poser. Je ne dis pas que c'est vrai, mais d'après les recherches que nous avons constatées, d'après ces pratiques qui sont très répandues dans le monde depuis l'Antiquité, n'ont pas fait recours à ces pratiques. Et quel est le moyen de se libérer par rapport à ce que nous venons de dire? Est-ce que nous n'allons pas quand même faire recours aussi, même si on a fait recours à d'autres solutions, à d'autres possibilités, mais aussi, est-ce que nous n'allons pas faire recours aussi à ces moyens pour connaître comment libérer Agdou Amazigh, qui peut-être les ennemis ont fait recours à ces pratiques pour le condamner à vie? C'est un point d'interrogation très important pour comprendre à peu près le sujet d'aujourd'hui, pour ce que nous avons abordé d'une manière scientifique, linguistique, sociologique et, comment dirais-je, de toute forme, comme on dit. On a abordé de toutes facettes. Et à Makadnir, ahath, di thaliyin izilina rassa, anda, ternad thwaghith, نتربات نيمال قاشن يون ديكسن بوتفليقا ذقايت صلاح ذي مسولتان لاسكارنسن يحوصن ثامورت سيح شكولن ذي خورورن. Puisque nous avons découvert que Bouteflika a fait recours à ces personnes qui pratiquent ce genre de pratique pour le faire élire et réussir son élection. ثمغار ثريا ثغار ثير سيوين يكون يشدن دي ثميضيين يا دي سيكل. Ça fait des siècles أرمين ذندان أرثبرو إلا قد تفتير سيويناكي. Je répète encore, خاص أهثون تمنا رسويا من ولا أي ندن ولا أي نكويد لنا أكثورة ذيك سنتلاقي نفاث إلا وان دا تسقدشن نفكادي مذياثن ذاكي إلا وان دا تسقدشن ذا نشتني دريغ فكيغ دا مذيان كوين ضراني لاجياسكا فكيغ دا مذيان أمكي تسقدشن كران يمذانن كران تواشولين غف ثياب يمسكراهن ارتقرا غاف في الوراثة في الزواج ارتقرا ذي الأوروب دا نستخدمنت أما الزواج أما ثيري أما لونتربريز أما ذايمي دنيغ بلي ثاقي التموغلي ثوفيرت ناغ ثباضنيث إيراسيونيل ماشا ذي توذر ثاكن النان إمزورا أذغان إنجريكيين ذا منو غير ورزان دوزرين لا لوت دو لوغوس إي دو ميتوس يبوساد نمسلاي ذا غانا فانشتاكيون. Qu'est-ce que signifie la lutte de logos et de mythos?
qui a existé depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui, et que ça fonctionne. أما كون دنيا نبضض غير ثقرا نسنتلاقي ماشا ونتروح راه ألما نبويا وند يوث نتزليت شد غير وياكينيا. أما كون دنيا إلا تزلاتين دي تمسلاين غفايا كينيا تزلاتين كينيا يشنا فلاسنت محمد حمو أحمد حمو يشنا فلاسنت أحمد حمو الذين عندي سيقارتين ولسان زهارة تروح على الشيخ زور دي جرز لا مرش الجوية كذا البخور سليمان عزم إنه يقارض عن ولد نتا يحشكولن إف أراوند ناوي ضغا يوكني أنسالين ما يوثون أسنتل الوساقي لا تيماتيك دو جوردي. اسمك نديوس وعطار ثوب ديني بغاولي الصريغ ترني ضد عقار تفرط داخلي شويم تبغي ضشتضي ومغارك نادي عدي الرايم تبغي ضشتضي ومغارك نادي عدي الرايم يهواي يهن النايم الشجغيكي حشكولن يما عزيز ثملايم توصاي غفي عقارن يهواي يهن النايم الشجغي حشكولن يما عزيز ثملايم توصاي في عقارن ما كتقول نظري نظري غدا شوكي لاقن ما شوكا ذهضي نظري غدا شوكي لاقن اسمك نديوس وعطار ذو غضدين بغاوليم اصري غترني غدا عقار تفرطت داخلي شيويم تبغي ضشتضي ومغارقنا تعدي الرايم زمر غدا مقلع قولي وريل للخيار يجي غدوي سبلعة يرنور دبوي غسل خضار سمرة غدا مقلع قولي ورلي الخيار يجي
وشي غذوي سبلعة يرنور دبوي غسل خبار ابوي الضقري ما دمتا ربي غيثا مصار قريب ابني غادمتا ربي غيثا مصار أيد الذم عطار ذو غضين بغاوليم أصرغ ترني ضد عقار ذو غطيد داخلي شيويم تبغي ضشت ضي ومغاركنا في عد الرايم سمحي يمي سمدن أكيد العدم دنيث عيك خلن ذك خامن أسلح سدد سحري ميث سمحي يمي سمدن أكيد العدم دنيث خلن ذك خامن أسلح سدد سحري ميث بخرا وزدل وشي ونرنو شكعتي زيزوين بخرا غاكس وشي ونرنو شكعتي زيزوين أسمك نديوس وعطر ذو غضين بغاوليم أصرغ ترني ضد عقار طيد داخلي شيويم تبغي ضش تضي ومغارك نادي عد الرايم تبغي ضش تضي ومغارك نادي عد الرايم يكني ميهوس حشكل سوار زنغس زيزويث نكروح مكان سلاقل الخضر في اللمثة مديث يكني ميهوس حشكل سوار زنغس زيزويث نكروح مكان سلاقل الخضر في اللمثة مديث ما يروي قرو يهبل لبود ادخل بقليت ما يلو قرو يهبل لبود ادخل بقليت سمذبوض وعطار ذو غضدين بغاوليم أصرغ ترني ضد عقار تفرط داخلي شيويم تبغي ضش تضي ومغارك نادي عد الرايم تبغي ضش تضي ومغارك نادي عد الرايم ما يبنك سيلتات زوجهم هكي دازكك مقار ما يلك رات السرمض سود برغ والله ما يصار ما يبانك تلسة زوجهم هكي دازكك مقار ما يلك رات السرمض اسكت درغ والله ما يصار كل شي سهلية تضربك الشخ حل جغار كل شي سهليك ما تغيله وبعدك ستشغ حل جغار اسمك نديوس وعطار ذو غضين بغاوليم تزرغ ضرني ضد عقار تفرط داخلي شيويم تبغي ضش تضي ومغارك نادي عد الرايم تبغي ضش تضي ومغارك نادي عد الرايم يكني ميهوس حشكل اسوار زنغص زيزويث خاصني غام السرمة بزعف كاني ذف صار ما
يلا زوج ضمغار بعشرة يدم توعر يفيد مقر مضروحة سندك نستن مقرقار ولا مديوسة وعطار توغض دين بغابوليم صريغ ثرني تعقر تفرط داخلي شيويم تبغي ضشت ضيب ومغارك نادي عدي الرايم تبغي ضشت ضيب ومغارك نادي عدي الرايم أكاد أغسق والساقي ما سرح ختم عبدا داول كاني تديوين يوعر الوعد لبودا سواتي تسكنايلي ليني عداني عدا سواتي تسكنايلي ليني عداني عدا اسمكني ذوسة وعطار ثوغض ديني بغاولي والصريغ ترني تعقار تفرط داخلي شيويم تبغي ضشت ضيب ومغارك نادي عدي الرايم تبغي ضشت ضيب ومغارك نادي عدي الرايم اسمك نديوسة وعطار توغض ديني بغابوليم وصريغ ثرني تعقر تفرط داخلي شيويم تبغي ضشت ضيب ومغارك نادي عدي الرايم تبغي ضشت ضيب ومغارك نادي عدي الرايم. تنمير ثنول تاكي ديوث تزليت يورا غان غاف تمثال كينيا سليمان عزام تمثال كينيا ما كون سيد نوين دوك سنتل نواسا كينيا تمثال يلان ذي ثمتين يالا كدود ولا دوك كدود أقبيلي ذايميد نقار إلاق أتخدمم أين يولمن إوا كني غتفهم ذكواياكين خاصو لما ونتسمنا رفلاس إميون يزمر الحال ماشا ما كان نفيد نسكن دوك سنت الوساكين إذ نسفتان كون ديفلوبي d'une manière scientifique, linguistique, sociologique et historique, voire même politique. Nous avons abordé tous les angles de la question, puisque c'est une aussi pratique qui existe à nos jours, un peu partout, pas uniquement chez nous en Kabylie, mais d'arant ou là, dit Moura, Imouthkar Mkounoui, Timoura et Isftan, développé, Timoura Iftin, machin, ou là, nous tenons d'arant, Mazel, Tiraousinuga, Chimilant, Nenad Belli, Ashkoum, c'est relève de les pratiques scientifiques anciennes. C'est la science. De l'alchimie, c'est la chimie. Mais et reste toujours, ces pratiques anciennes restent aussi que nous venons de développer, puisqu'il y a des pratiques qui font ça et qui démontrent que إدي سكانين باللي لوندا لحونت تمثال كينيا خاصني نفكد ثناقيت يضرنا كل جيسكا يعني إذا خذ مني كولوني وكن جيسكا والزميرة أذك تسكشم سويا غار تاسس لي بوا دو ليكيب ادفيرس. voyez يعني donc nous avons démontré à peu près le sujet comment était toujours valable. Mais il nourrit toujours de questions, hein, il nourrit toujours des points d'interrogation. Voilà. Je vous laisse en point d'interrogation, mais ويدي تامن سواياكين يزمرن أضروح ندفروني قبل نسن سواياكي ما تساعدويتي سعانا ما ذي خصمني سعانا ما ذوقورني سعان زمرنا ضروح ويدو نتامنا راه غادو تنادى الدين ils vont s'intéresser que à la chimie moderne, tout ce qui relève de l'agronomie, tout ce qui relève de la diététique, comment faire des recettes en cuisine, ça c'est de la chimie. Hein. Ce qu'on mange c'est de la chimie. La nature c'est de la chimie. Il a le melh, il a le sucre, il a tout ça c'est de la chimie. Voilà, تذكرونا. Ouais.
تنميرت نول نحقد غير ثقيرا نسريد نوساقيني نسرم نلاد صيديت يدون زيديت في اللون نسرم ذا عطيك تسفايديم تقويني دنوي غاساقيو شويذا ديالان يدنا نسرم بويم ثاموسني القاين غاف كرا تمثال يشبانتيكي هاد نسوغال ديك السريدات ديتون غاف في تمثال النظام غاف يسنتال النظام نايون دا شحال تيكال هاد نخدم السريد غاف وزرف قبيلي لو دروا كابيل هاد نوغال من مين يسنوعا من مين يسنثول من مين يسنثول خاطر ماشي دا سنت لي سهلا إلاق أدناوي يسلن يلهان يسلن يلان ماشي الكذب يسلن رنو أدناوي لي ريفيرونس خاطر نكون دنيا السريدة كينو والحنرا بلا لي ريفيرونس il faut que je parle avec preuve à l'appui pour ne pas dire n'importe quoi ici voilà ثاني ميرت نوان السلام عاون عظام غاز أزكاتي لي مدي خدامن أكنير كل يوم إي أرتيكل النظام